Ndagusuje kandi ngo ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Imana iguhe umugisha kuri wakoze subscribe. Nawe utarayikora ikore kugira ngo tujye tubana mu bintu dushyiraho bigiye bitandukanye, yaba ibyegeranyo, amakuru ya siporo ndetse n'ibindi tugenda tubategurira. Ndagushimiye rero wowe uhora hano. Aka kanya tujemo ni akanya ka The Update, ni ibiki bigezweho mu isi ya siporo. Reka aya makuru yacu tuyahere mu matransfer mbere y'uko shampiyona zibura iminsi mikeya ngo zitangire. Amakipe ari kwibikaho abakinnyi mu buryo bwihuse cyane. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Manchester hakaba hamaze kugera uwitwa Mazarawi ndetse na Matthijs de Ligt. Ni transfer zitwaye iyi ekipe ya Manchester United miliyoni zigera kuri 60 zose, bikaba rero hakubiyemo n'ama add-ons muri izo miliyoni. Abakinnyi babiri bakaba baje gufasha cyane cyane mu gice cya defense, dore yuko sezo ishize yarangiye bigaragara yuko iyi ekipe ifite ikibazo cy'abadefanseri. Imvune zagiye ziranga abakinnyi bayo bagiye batandukanye, abarimo Luke Shaw, abarimo Lisandro Martinez. Bigaragara ko iyi sezo yarangiye muri defense yabo harimo uwitwa Daro ndetse na Harry Maguire, abenshi bashidikanyaho cyane, baba banifuza yuko yasohoka muri iyi ekipe. Ibyo rero bikaba byaratumye ekipe ya Red Devils yerekeza ku isoko ikajya gushakayo abandi bakinnyi. Niko kwerekeza muri ekipe ya Bayern Munich imanurayo izi ntwaro ebyiri, zikaba zije gufasha mu gice cy'inyuma cyugarira izamu, cyane ko iyi ekipe ya Manchester United iri mu makipe yatsinzwe ibitego byinshi mu mwaka ushize wa shampiyona, ibitego byose bigera kuri 57. Iyi ekipe rero mu buryo bwo kwiyubaka ikaba yikojeje of course mu Budage, izanayo aba bakinnyi babiri ndetse kugira ngo irebe ko yakomeza iki gice cyayo cy'inyuma. Ese nk'abafana murabibona mutemwe? Murabona aba n'abakinnyi baje kwicaza abari bahari, abarimo Muzehe Evans ndetse na Harry Maguire, bazafasha iki United mu by'ukuri kugira ngo igere ahagera? Nizo zakabaye ari signing iyi ekipe yakabaye ikora, cyangwa yakabaye ikora izirenze izi ngizi cyane, harimo nk'uko bahagaritse kwiruka kuri Braithwaite, iki yamwifuzagamo amafaranga menshi, icyo giciro bakanga kugitanga kugira ngo uyu mukinnyi abe yayerekezamo, bakaba baragiye ku isoko ry'abandi badefanse. Abakinnyi babiri Matthijs de Ligt ndetse na Nuzali Mazarawi bakaba basoje icyitwa medical test kwa Manchester United. Igisigaye nuko ama ekipe ahana dokima, ubundi tukabaza kuba tubona berekana vuba cyane. Mwebwe murabibona mute? Dore ko ngira ngo tujye dusangira ijambo hano kuri Elmo Pods. Ubishyire aho hasi muri comment igitekerezo cyawe ku migurire ya Manchester United ndetse n'imvune ziyiranga umunsi ku wundi, dore yuko n'uwitwa Hojland nawe sofa ari mu mvune. Ni United itaritwaye neza muri pre-season, yatsinzwe imikino myinshi ndetse na finali yakinaga muri iyi weekend ikaba yaje kuyitakaza kuri penalty. Ni nyuma yuko witwa Garnacho yaje kubatsinda igitego, Bernardo Silva akacyishyura ku munota ushyira uwa nyuma, bigatuma bajya mu mapenalite. Iyi ekipe rero ikaba ihombye igikombe, gutyo kigataha kwa Manchester City. Iyi ekipe ikaba kuri ubu ngubu imaze kwinjizamo uwo De Ligt ndetse na Mazarawi. Undi mukinnyi mushyashya ni Zirikizi. Izi transfer z'iyi ekipe ndetse n'abandi bakinnyi igenda ivugwaho, muribaza nizo signing zari zikwiriye, cyangwa yari ikwiye kuba ikora ibindi kugira ngo igabanye ikinyuranyo n'ayandi ma ekipe ayiri
imbere. Ibindi rero bivugwa muri ekipe ya Manchester United ni uko uwitwa Aaron Wan-Bissaka it's matter of time akaba yerekeza muri The Hammers, dore ko basa nkaho bamaze kumvikana byose. Uyu mukinnyi utarashakaga gusohoka muri iyi ekipe bavuga yuko ari tayari guhanganira umwanya, bikaba bigiye kurangira yerekeje muri West Ham United, aho ekipe ya Milas ikaba yamaze gukonfirma uwitwa Emerson Royal, akaba yamaze kuyerekezamo kuri miliyoni 15 zose. Uyu Emerson Royal rero akaba avuye muri ekipe ya Tottenham Hotspur, akaba yerekeje muri Milas. Tukiraho kandi muri iyi weekend Harry Kane yagaragazaga ubudasa cyangwa se icyubahiro kuri ekipe ya Hozemo nyuma yuko batwariye igikombe cya pre-season muri iyi bagitwaye batsinze ekipe ya Tottenham Hotspur. Yanga kujya guterura icyo gikombe, atanga brassari yubaha ekipe ya mugize uwo ari we, ahubwo atanga brassari undi abariwe ujya kugifata. Uyu Harry Kane akaba yagaragaje respect idasanzwe cyane, ayereka abafana ba ekipe ya Tottenham ndetse n'abakunzi ba Tottenham muri rusange, dore ko azirikana yuko ariyo ekipe yamugize uwo ari we. Naho umukinnyi witwa Julian Alvarez akaba yageze i Madrid, aho yagiye kuba asozanya na ekipe ya Atletico Madrid, agiye kuba akinira muri iyi sezo igiye kuza. Iby'iyi transfer rero twaje kuba tubivugaho mu minsi yashize, dore ko ekipe ya Manchester City yo yamaze kuba imwifuriza urugendo rushya kandi rwihirwe. Akaba yamaze kuyisohokamo na ekipe yamaze kubitangaza, ibyerekana yuko yamaze kuba agenda. Uyu mukinnyi rero Julian Alvarez nk'uko nabigarutseho, akaba akuwe muri iyi ekipe no kutabona playing time, akaba agiye muri Atletico kugira ngo abe umukinnyi uhozaho cyangwa se umustata, atangirane n'abandi. Ikindi kandi Alvarez akaba yamaze kwerekanwa muri iyi ekipe ya Atletico de Madrid, akaba avuye rero muri ekipe ya Manchester City yerekeza muri iyi ekipe kubera ikibazo cyo kutabona umwanya. Muri ekipe ya Chelsea bakaba bamaze kwakira uwitwa Pedro Neto. Uyu mukinnyi Pedro Neto mu magambo nawe yashyize ku mbuga ze nkoranyambaga, akaba yashimiye Wolverhampton Wanderers amazemo imyaka 5 yose, yishimira ko yamuzamuye ikamwerekana ikamugira umustar. Nawe akaba yayishimiye cyane nyuma yuko yerekeje muri ekipe ya Chelsea. Uyu mukinnyi werekeje muri The Blues akaba yatanzweho miliyoni zigera kuri 60 zose, zizongerwaho 3 za add-ons. Uyu mukinnyi rero akaba kontra yiwe agomba gusinya ari kontra izamugeza mu mwaka wa 2031. Uyu Pedro Neto ni umwe mu bakinnyi bakomeje kuvugwa cyane muri iyi ekipe ya Chelsea. Iyi transfer rero bikaba birangiye Enzo Maresca ayikoze, akaba nawe amushyize mu bandi. Ikibazo cyo kwibazwa ni harabanza nde mu kibuga, haricara nde, dore yuko iyi ekipe igomba guhura n'ikibazo cy'abakinnyi bagomba kubanza, dore ko ifite abakinnyi benshi cyane bashoboka. Nimwe mu ekipe afite abakinnyi benshi cyane bashoboka, cyane ko itarava no ku isoko. Biri kuvugwa yuko diro ya Karaga igiye kuzamo noneho uwitwa Joao Felix. Ati biteye bite? Agent wa Joao Felix witwa Mendes aracyari irondere, aho yagiye kudiringa iyi diro ko yashoboka. Ni nyuma yuko uwitwa Samu Omolodion byanze rwose ekipe ya Chelsea yo batabashije guhuza kugira ngo abe ariwe uza
noneho uwitwa Conor Gallagher yerekeze muri Atletico Madrid. Noneho iyi diro ikaba igiye kuzamo uwitwa Joao Felix, dore ko Chelsea yo yaje kuba ivuga yuko ntacyo byaba biyitwaye. Uyu mukinnyi Joao Felix mwibutse yatijwe muri iyi ekipe ya Chelsea sezo ibanziriza ishize, ariko umutoza Poshi ntiyabasha kubyemera kugira ngo babe bamusinyisha contract, aramureka aragenda yerekeza muri ekipe ya FC Barcelona. Yabaye umwe rero muri mu bakinnyi bagenderwagaho muri Barcelona, dore ko yahagiriye ibihe bidasanzwe, ariko ntibyakunda yuko akomereza muri iyi ekipe. Atletico Madrid nayo gusubirayo bikomeza kugorana. Iyi ekipe ya Chelsea rero ikaba ariyo igiye kuba imwakira, dore ko igisigaye bategereje ko umukinnyi avuga yego, ubundi bikaza kuba birangira akayerekezamo nawe agahabwa kontra akiyongera ku bandi bakinnyi batagira ingano iyi ekipe ikomeje kuba izana kuri Stamford Bridge. Naho ikinyamakuru Mundo Deportivo cyaje kuba giterura inkuru mu masaha make yashize ivuga yuko uwitwa Nico Williams yaje kuba yemerera Barca ko azayerekezamo hadashize igihe ekipe ya Athletic Bilbao igaragaza uyu mukinnyi ari guhabwa nimero nshyashya azakoresha muri sezo igiye kuza. Bivuze iki? Ibi bivuze yuko uyu mukinnyi Nico Williams atazabasha kwerekeza muri ekipe ya Barcelona muri uyu mwaka, ahubwo ari ugutegereza umwaka utaha. Ese Deco na Laporte baraza kuba babyihanganira ibi bintu, dore ko bagaragaje yuko bamushaka muri iyi sezo, ibya sezo itaha batazaba bakimukeneye. Uyu mukinnyi nawe rero mu magambo yiwe yavuze yuko ashaka gukora ibirenze nyuma yo guhabwa iyi nimero nshyashya. Agomba kuba umulegend w'iyi ekipe, cyangwa se agomba gukorera amateka muri iyi ekipe ya Athletic Bilbao, nyuma yuko ashatswe na ekipe ya Barcelona ndetse n'andi ma ekipe yo mu Bwongereza, ariko we akaba yanze gusohoka, akaba akomeje kwigumira muri Athletic. Ibi ngibi rero bikomeza kurakaza abantu b'i Catalonia nyuma yuko kubera yuko akomeje kubaca amazi cyane, ntabakundire rwose. Twabyita ko uyu n'undi musimari uyu mu tipe yongeye gutera kwa Barca, nyuma y'iyo yakomeje kubabwira ngo nimutegereze nzabasubiza. Igisubizo kikaza kuba no, naho byari byitezwe yuko agiye kuza, ahubwo ari kugaragazwa nk'umukinnyi witeguye gukomereza muri ekipe yiwe yamureze akiri umwana, ekipe afitanye nayo amateka ashaka ndetse no kwandikamo andi mateka, dore ko iyi ekipe nayo irimo na mukuru wiwe. Ibi ngibi rero bivuze ko Nico Williams amahirwe menshi nuko atazerekeza muri ekipe ya Barcelona. Naho ekipe ya Olympique Marseille nyuma yo kubona yuko diru ya Eddie Nketiah isa nkaho iri kugorana, cyangwa se bishobora kuzarangira idashobotse, ikaba yahisemo gusinyisha uwitwa Eili Wahi. Uyu Wahi rero bakaba bamukuye muri ekipe ya Lens kuri miliyoni zigera kuri 25, ndetse hakaziyongeraho miliyoni 5 zose. Hakaba harimo na bakaba banashyizemo na diru yuko igihe ekipe ya Olympique Marseille yagurisha uyu Wahi, ekipe ya Lens yafataho 15%. Uyu Wahi rero akaba agiye guhabwa kontra y'imyaka 5 muri iyi ekipe iyobowe n'uwitwa De Zerbi nk'umutoza wayo muri iyi sezo igiye kuza. Olympique de Marseille ikaba iri kwiyubaka ku rwego ruhagije. Ndabashimiye rero mwebwe mubana nanjye umunsi kundi, mwarakoze guhitamo Elmo Pod. Mukomeze mudukurikirane ku biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi byegeranyo turi kubitegura. Komeza ukora subscribe wowe utarayikoze, wowe wayikoze birahagije. Kora like, share and comment. Ibindi naho ubutaha mu bindi biganiro. Imana ibarinde.